apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, ungan bakit? Inawis mo ka din dagiti kukumarem into no may alawas? Awisam ida nga umay maki-birthday. Nagawis akon lakay, ngamjak pinaawis ida amin. Awisam amin ako kumarem, tawisak mo't dagiti gagayem ko. Wen lakay. Naragragsak no adu tayo. Iso nga, awisam amin nakaaruba. Ragsakan tayo ti umuna a birthday ti anak ta. Pangaasim friend, umay ka nga umay no birthday di anak May. Ay na, when friend. Don't worry kung nakaman. Isiguradom amangan no adaman ng lakad mo. Awan! Anya kalaki din? Danag mon? Agyaman ak no kasta. Saan akumpleto ti birthday di anak ko no awang ka? Ha? Sika ti ragsak tunggal ada Paskal. Ay, nawaw! Nakakataba naman ang puso. Katwan mat. No ada Paskal kat awan ka, ay na, nagburing. Iso apangasim, umay ka nga umay. Gumura aklakit dikin ka, no saan ka ama ka umay. Apay ngay, inawis na ka ni Kumari Rita, ngam siyak saan? Amangan! Nung saan pa anapan ijibalayo? Wano na ira na nga awan ka idinapan. Nga ta, nasaya at nukas na. Ngam no inranta na adinak awisan, ay gumura ka talaga. Ay! Si kakit di mat. Aday ta ka ba nen? Payman, agin lalabasak ijibalayda. No makita na, kat dinak pa'y awisan, ay amukon. Anya? Gumura ka talaga no kasta. Inawis na ka, ngam siya, saan? Ha? Day takit din. Ni, apay ngay. Inayadak lang arudan ti magmag na dito sangwanan ti balayda. Didak pala makita mo. Ay, kumaray! Nasaya ata nakita ka. Oh, mare, apay. Napanak ngamin idinaminsan nga aldaw iji balayo. Ngam naira namot nga awan ka. Kasta ka di mare. Anya ko mati umay mo ibaga. Awisan ka kung mga umay inton Biyernes. Birthday ti anak May. Kasta ka de. Ay katun amare. Sure, umayak nga umay. Palanit ko naman. Agyaman ak mare. Umay kanto nga rod tapno ada kaduak nga agluto kan mangisagana kadagiti masapsapol. Un mare, ket agyaman akmat iti panangawis mo kanya. Nay, umay ka ito nga umaya, tata. Ay, kadwan na. Ay, awan mo't papanan may tinay tangal daw. Iso nga umay kamay. Agyaman ak unay, tata. Ay, awan na niya man nalitaw. Agyaman akmat iti panangawis mo kada kamay. Awanan nyaman na, tata. Kain awisin nyo adag iti apu ko yaw. Iti kasta, naragragsak, taad adu tayaw. Diyos mio, Marimar! Oh, apay nadakkel mo day tamatam ako mintaan niya. Sika talaga. Numay papanlangit di kasi apaspaskan. Sika, ti numero 1 akadakkelan ti Eco Bag na. Anya? Nangantay lang arudan. Angam, nangyawid ka pa'y laeng. Ay, naimbag kumamot, ano ba, sitlaeng? Angam, ano ba yan? Aglup-lupyas ti Eco Bag mo iti makahan ang binalkot mo. Nagadumot ka nga imbagam si kabakla. No kayat mo, ingkamot mangibalkot. Apay ngamin ati binalkot ko amakan ti pagdudukotam. Ha? No awan tinasayaat nga ibagam. Aguli magkamanlatan.
Amin matlaangan pakibiyangam. Hay, marurudak. Anya? Ay, una yun ni siyang idipaskan ijay ayan darita. Dila nagbayan ang nagibalkot iti ado amakan. Ay, wun nga ron. Di na mo ti agbain. Adaya nga min bain day jay katawan. Ay, sakit ti mababain, Tani, ada bisita da? Wan nga raw. Kit-kitaan da niin siya nga agibalbalkot iti makan. Nga uray ado pa'y tisaan an alpas anangan. Mangibabay na talaga day ta babae. Iso day ti tao, asan anasken nga awisen no adapasken. Mangibabain. Awang mo ti maibagbagak kini mariin siyang kumare. Ha? Ayos lang nga uray mangyawid iti makan no kasdi nga adapasken. Isu na laeng, tatijak magustuhan, uray makitkita na nga adupay ti saan anangan. Hala, addan ta nagdadakkel nga ikubag na. Ay, day tang ron. Iso ako lang amang ibabain. Ken may sa ajak kayat, among kading aging gaita, may salawasan tinapalabas manipod ili nagpapasken kami. Ngam di na pa insubsubli dagiti tupperware ang nagkargaan na iti makmakan. Anya? Uwan maray, at dapat tipinggan mi nga inyawid na. Nakuna na nga isubli na, ngam awan mo. Ay, una yan nga ugali day ta. Nakipangan lang nga rudan, nangyawid pa'y, di na pa'y among agisubli ti pinggan, wano anya pa'y di tangay nyawid na. Uwan nga rud sapay nginginaan dagi at tupperware ko. Nangro na jay pinggan ko. Awan manantay may sa dusina aginatang kun. Nakisayan manan tadi namat amuti agisubli. Ay na, saan lang ada kayo tinagaramitan na day nga insyang itikastari ta. Ha? Uray di balay, mano apinggan kas kada tupperware tinyawawid na. Ngem pulos nga wan insubli na. Anya? Nagalas ti ramid na. Uray ni bakit kaw. Nakunanay di akas taonay ti bain na kadag iti bisita. Gaputado pa'y ti sana nangan. Ngimanda di tan nga gibalbalkot iti yawid na. Ugali nan samot di kas jay tata. Siguro Ngimday di ti rumbang nga balbaliwan na. Takababain. Uwan nga rud tata. Isong ano at dapaskin ije balay. Ha? Saan mi nga wawisain? Saan akin na imot? Nang mangibabain mo. Di na pa mo tiyagi subli iti usar ayaw awid na. Isu nga inton kasangay ko. Jakon awisan. Pasensyalatan Jak magustuhan at talaga ti ugali na. Mura siyak. Umadanin ti kasangay di apo ko may nga anak ni Lusing. Di minto awisan. Isumot lagayam, nga idi nagpapaskandala kay Tinaw. Saan da nga inawis nin siyang? Wan na. Takas jay mo't lang ti naramid na ijay. Di la agbain mo. Awan na talaga ti babain day chay. Na ito lang na antikas jay nga ramid na. Isu ajakon kayat nga awisan manan, inton kasangay ko. Amang ano mangyawid manan iti pinggan, kas kadaan niya dita. Sapay di na amo ti mangisubli. Ay katuan Uray saan mo nga awisan. Iti kasta makadlaw. Mapanunot na asaan anasaya at kararamidan na. Wan na. Saanan at talaga? Wan gayam anya. Kasangay gayam ni Kumari Rita inton bigat. Wen! Imbaga na kanyang idi na minsan pa'y, Ay nawaw, pasken manen. Ay. Apay nga ta. Oh, anyang apay nga ta? Manon adara sa alimabasak ije balayda. Imposible no saan dak nakita. Ha? Apay nga ta adi nakinawis ni Kumare. Ay, madin sakit dia. Gumura ak no bilang lang. Anya? Awan mati amok anak kabasulakan kwa na tapno dinak awisan. Apay nga ta. Ay, tapno masungbatan day ta sa ludsud mo. Apay no sikan amis mo ti dumanon iti balayda. Isu ti sa ludsudem. Saan mat siguro? Urayak latan. Sigurado nga umay day jay numalam.
Imposible asanak nga awisan day jay. Apay nga ayin siyang. Saan kamot nga imay idikalman ijay ayan darita? Ay, nana, saan? Jak napan, gaputa dinak mat inawis. Nagsakit nga rod tinakam ko. Naimbag kada kayo ata napan kayo amin. Siyak sa laang tinagmalmalam ang nagkulkulong idikalman. Amangan ket di maut no adati saan ang nagustuhan kan kanirita. Iso adi na kainawais. Anya kumangay nana? Katawan mo ti amok ang nakabasulak kan kwa na? Panagkunam lang siguro. Nana, iso ada magam ni Rita. Amangan no adadi na nagustuhan kan ka. Anya? Nasayata, nasabat ka bakla. Ay, apay tata. Umay ka ito, iti balain ton bigat. Ha? Ay, kanuha na. Ay, atipas kanyo, ha? Kasangay di apok nga anak ni Luseng. Umay ka nga umay. Awisem to dagiti kakabsa mau. Tamangal daw tayo ijayan. Ay, sige. Adi amanak, iti panangawis yung kada kami, tata. Ni, apay nga ingat na. Da kayo matlatan ti awisan dagiti agpapaskan. Ay, Apay nga ingat na. kwa. Idi kasangay ni Kumari Rita, siya klaang ti di na inawis kada tayo. Sa ita, di nakmat inawis dagiti alakay. Kwa, diyak mo akin ka? No, apa edi da ka awisin? Apay nga tayo. Anya nga ta tinakabasulak kadakwada. Nagmadima ngamin, no basta latan mapanak adidak inawis. Naimbag man mo? Ha? Ay napanagkunak, ada siguro na aramid mo, adi da nagustuhan. Iso adi ka awisin. Ha? Apay anak ko nam data. Di ka man agsasao iti kasta si kabakla. Ammom aya. Amok Ako pa? Ay, sumardeng ka man. Nagsakit lang arudan tinakam ko. Gapo iti saan da panangawis kanyak. Sa ita, kastakit din ti bagbagam. Ay, dita ka man langan. Anya, kastamot lang timbagan ni baklakan ka. Wala na, kunamlano ammo na ti mapaspasamak. Takas jay timbaga na kanyak. Awan tupay ti bagbaga ni Kumari Rita kanyak. Ngam isukit din ti mangibagbaga nga adda kanudida na gustuhan nga inaramid ko. Amangan mat no pudno tinakunaan akan ka. May saka mat abakit. Amam nga raod. Ammo ka. Ngam diyak kaya tiyagsaw. Amangan no siyak tiguram. Nasaysaya at no ni Rita mismo ti mangibagakan ka. Iti kasta. Awan may bagbagam kanya. Anya. Imaya kumare. Takayat ko lang asaludsudan kan ka. No apay adinak matan aw-awisan. No kasding adapas kanyaw. Ha? Saludsudat laang. Tanako na ngamin ni bakla. Nga amangan ka no adda di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ay, pudno day tamare. Adda talaga ti jak kayat nga ugalim no adda pasken. Iso asaan kan nga inawawis. Ha? Jak ngamin kayat ti ugalim. Nga uray adupay ti saan anangan. Wenno madama pay ti panangan. Adda katan a madama ti panagbalkot mo iti yawid mo. Mare. Tapno ammom ngamin anya maray. Nakababain launay. Nangruna kadagiti bisita. Ha? Saan mat adakas ti agbalkot iti makan, mare? Isunalaang, taiyuray tayo kumamat nga makapangan amin a tao, sakbay amang ibalkot. Ay, kuha. Kanti may sa ajak kayat, di mo amo ti mangisubli iti pinggan, kas kada tupperware a nagkarga am iti makan. Unay kan, masapul ka di pa'y ama ipalagip. Pasensyakan kumari. Kunaklakit din no dimon sa pulan day jay. Nagpintas ngamin. Magusto ti design na. Anya? Ay, bakit? Apay ngay.
Diniritsong mo ni kumari mitay. Wala kay, tapno amirisan na asan anasaya at dayjeng aramiden na. Di na amo ti agbain nga uray nakasango dagiti bisita. Sa bagay kit di Husto lang dayjeng naramid ko. Siyak amis mo tinangibaga. Sigurado agumurakin ka dayjay. Ay uray pay, tinapatag kat na ibagak tiket ko nga ibaga. Iti kasta, no ada sa bali mapanan to pakipaskenan, amunan. Ay, una yan ayan, insyang. Adakin ko no agsakit tinakam na iti imbagak. Tapag sayaatan na mo. O anya, mamati kan iti imbagak. Ha? Nagalas kami ti ugalim no maipapan iti paskan. Mangan ka lang aruden, agibalkot ka pay. Di mo pa'y amo ti agisubli ti pagkargaan. Anya? Anya nga ita? Amin mo ten ngagpapaskan dito ayan tayo. Di da kakayat nga awisen, takas ta ti ugalim. Sumardeng ka man. Marengrengak iti bagbagam. Ay, day takit ta na pride ka. Imbes nga amirisam ti basol mo, kasta pala ti bagam. Ito, maruruda kun ni. Anya? Agbalbaliw kan. Iti kasta, adda mangawis kan ka. Ay, nawaw! Palpasan pa'y apakanan ti bisita, sakbay nga agibalkot iti makan. Iti kasta, awan ti pakasarsaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, nakapilis ka matan Arturo, saan tapay mat anangan? Di ka pa mo nakaluto ngamin. Ay kat agluto akon di mo orayan. Saan? Mapaan ako ni Jitalon. Tay pastor ko pa'y tayo nuwang ta. Agawid na kadagos. Agkape-kape nga rut sakbay nga agrubat ka, tapno saan ka amabisinan. Nalpasan. Sigurado ka? Ay nawaw, nalpas itayon. Agrubwata kaon. Si kanti makamong aglutaw. Tapno adda kanak inton sumangpita. Ay, adda kaon. Nakaluto kan, bakit? Ay nawaw, nagbiit kan Arturo lakay. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ay ginanaka nga rudan, tamangan tamadamdama. Anyat inluto mamasida bakit? Nateng manen ta isumot ti adda. Basta da bugong na, ayusin. Wun, napanak gimatang iti bugoong itay lakay. Agaw kang rudo na. Mabibisi na kaon. Mapanak gumatang iti masidananang. Adda ka di pagatang yaw? Adda ka di pa ikwarta, Krisanto, anak ka. Ay nawaw, kitno kahit itad lang ni tataambo iti tangdan ko. No kasta nga road, si kanti makaamaw. Gatangam no anya dagiti masapsapol dito'y balay, anak ka. Saan kayo ngagpagatang iti para kada kayaw? Saanen, manulaang mati tangdan mo. No agpagatang akpailaang, amangan no awanin ti mabatay. Okay lang nanang. Makipurdiyak to manan na. Sa dino ay ati paggatangam. Ititirsina ni Nina. Tapno asidag nanang. Alaman nga rod anak ko. Igatangan nak itigatas ko. Umayamang gumatang, Nina. Adeng. Anya tigatangam manong? Nay.
Dahito itilistaan ti gatangay na. Ay nawaw. Ano ka manong Crisanto? Kapitpitak ka mat. Sapay, kasla na pugsat ta chinilas mo manong. Ngaraw. At danto mo yung pastor daan wang ididalam may. Anya? Panagkunakit nuwang ni Manong Arturo dayjay. Kumamat. Ay nawaw. Apay mat nga itidalan nyo pa itinagpastoran day ta manong Arturo. Dayta man ti dyan mo ading nina. Awam mo root ijay. Talaga nga datang tangsit na day ta manong Arturo Bayamaw na day. Anyang iti maramidan may. Katalon damag ngamin ti dalam may. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Crisanto. Sa dino tinagapom ayan. Napanak lagi matang ititirsina ni ading nina. Manang lilay. Ay nawaw, apay nga rod akapitpitak ka. Sapay napugsat ta chinilas mo. Ay, adda ngamin na ipastoran wang itidalan may. Jak siguradaw. Ngayon panagkunakin wang yun sa dayjay manang. Ay sus, naglukon ngay ni Arturo. Ay, ayos lang manang. Maawatan may. Tadagayo mo ngamin tidalan. Anusan min at yagsapol iti sabali apagnaan may. Tapno awan riray. Bayam, kasaritak to ni Arturo. Ha? No amo na kumamot adalan, akit di na kumamot din pagpasturan. Nay, naan-ano ka, Crisanto, anak ka. Napan ka laang gimatang, ngam kapitpitak kamitang. Ken, ay sos, napugsat pa'y ti chinilas mo. Adda ngamin na ipagod anwang itidalan tayo nanang. Anya? Way, nuwang damanong Arturo kun manang lilay. Ay, una yan day tanga aramid da. Bayan nyo latan. Anyang iti maramidan tayo. Kadagada mapiman ti dalan tayo. Buwan mo't kit di maalag shower ka pa nga road. Budto yung tiginatang mo amasida, ta siya kung ti agluto anak ka. Adto yung tigat-gatang mabugoong manang Lili. Agyaman nak, naading ko. Wan gaya manang. Imay gimatang ni Manong Crisanto dito'y Teresena itay. Kapitpitak. Sapay napugsat ti chinelas na. Ay, wan nga rod. Nasabat ko matlaang di tadalan itay. Nuwang yun samot tinaipagod iti dalan da manang Lili. Jak pa'y sigurado. Ngam amangan no isune na. Una yan ni Manong Arturo. Amo na mat apagnaan. Ngam isupay lang mat tinagpasturan na. Dahit nga rod kat. Talaga ama naging bubukod dahil nga Arturo. Hay na, kasaritam tulat ta manang nena. Nakakaasimat da Manong Crisanto kan nanabiring. Sa paijay lang ti shortcut adalan da. Unay kan Arturo lakay. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko lilay. Talaga ama naging bubukod ka. Ne, Nasabat ko ni Crisanto di tadalan itay. Kapitpitak. Uray ti chinelas na. Napugsat pa yan. okay, basol ko nga raw. Anya kumatiam mo iti dayta. Kat adak lang dito balay. No apay mat nga iti pagnaanda tinang ipagudam itinuang. Ay nawaw. Anyat parikot aya. Kat daga tayo mo't dayjay. Wen, dagata. Ngam saan mat anasaya at tikas tangar aramidem lakay. Ammom adalan dayjay. Ken maysa, awan tiruot ijay. Follow up, check up yung gayam inton. Biga na nang. Wen nga raw anak kaw. Adda ka di pa'y laeng tinuang da Arturo nga impastor da iti dalan tayaw. Adda pa'y nga raw. Kung awanan, taman nung aldaw mo tayo. Sa may sa, awan mo truot akanan na ijay. Kuma? Ay nawaw. Talaga nga datang tangsit da iti nga Arturo. Kasano pa'y itan. Sa dino nga iti pagnaan tayaw. Bayan tayo latan na nang. Narigat tagsasaaw. Ammo ka din nililay, tinaramid ti asawa na. Uy, nanang. Naibagak idi na minsan na nasabat ko. Ala, barang kasarita na ti asawa na anak ko. Awan mo't ngamin ti daduma mabalin a pagnaantayaw. Iti talon dalaeng mo't ti shortcut. Dahil tangarot kahit nanang.
nawaw. Apay anak kailad ka pa'y laang dita si ka Arturo. Nabanuga ka nagtrabaho di talon. Apay, dakas ti agina na. Kat, awan ka diti planom amang yakar itinuang ta. Manunga aldawon ana ipaguday jay iti dalan da Crisanto. Bayami jay Na, talaga ama naging bubukod ka. Bagim laang ti pampanunutam. kay, dagata mo day jay Ay na Arturo, talaga ama ibusan ti pasensyakan ka. Apay, sa dino nga ro, ti pangipanak itinwang ta. Oh. Ay kat iprestong kumamit iti saan adalan. Agpampanunot ka kadi. Iti pay laang matpagpagnaan da Crisanto tinangiwaywayam. Pero huwisyo lakay. Mairamraman tamat laang. Si kamot. Kasano apirwisyo nga Saan mo't nga ijay ti dalan ta? Oh. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi. Numarga ay ti igid ti talon, wenno madadaal ti kabete, o di si kamot lang ti kakaasi amang isimpa. Relax ka day. Sana margay day jay. Kino nagtibker ti kabiti na. No choice tananang. Anusan tapay latimag na dito italon daman ng Lilia. Uban kayo, tapno di kayo mapitakan. Ay nawaw. Kasano no kamaten data tinuang da, sapay iti sentro ti dalan ti nakaipagutan na. Tumaray ta Ay nawaw, nadadaal pa'y gayam ti kabiti da. Ay, wan nga rod nanang. Jakmat na mo, nung nakita da nga taday ta. Tapay adida pa iyakar tinuang da. Karmada siguro da ita anak ko. Naglawa mo't ti mabalin na pagipasturan ni Manong Arturo. Iti dalan pa'y lang mo't. Narigat mo't nga rod ti agriri tanagada mo't nga rod. Di na amaw, kat isuntumot lang timang sagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Awanan ti nakakaasi amang isimpa iti kabiti adinadaal tinuang da, no di ni Arturo matlaang ama naging bubukaw. Awanan ti ado asaw na lang. Uban kay Kidain. Tapno di tay maladaw iti pa nagpa-check up yaw. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Biring? Follow up check up ko ijay ili ita balasang kaw. Aging gagayam ita, kat at dapay laang tinwang damanong Arturo ngayon pastor na iti dalan nyo, Auntie. At dapay lang araw balasang ko. No addala ko madaduma amabalin a pagdalanan may, nasaya at kuma. Ay na, talaga dayta amanong Arturo. Nakatangtangsit, managing bubukod. Ay wun gayam. Saan nan samot nga amaw anarga ay tiigid ti talon da. Uray ti kabitay, nadadaal mo't laeng. Husto matkit di tapno iso ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Isuntumot lang ti mabannog amang isimpa iti kabiti da. Barang day tanto ti pagnakman na. Umay kayo na lang. Umayin ti tricycle ngayon nawagak. Sigay balasang kaw. Inakaw, ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti follow-up check-up kaw. At tuyan ti soft drinks agat-gatangan nyo, Manong Arturo. Nagyamanak ni na. Wan gayam, din magas ni Auntie Biring dito'y balay itay, kat ti kunana, nadadaal ka no ti kabiti iti talon nyo. Anya? Narga ay ta pinasturan nyo mat ngamin. Ay nawaw. Kinumayat la idinaminsan anapanak. Mapan mo manan kitaan amanong. No apay mat ngamin nga ije kapay lang agpastor. Anya kumangay ti bibiyang yung dagami mait. Wan ngamdalan mat pimanday jay Manong Arturo. Ay nawaw. Ay di ka man agin lalaing si kanina. Tawan mo't tiyambom dita. Anya? Sumurat kan to talon, Lilay, bakit? Ay nawaw, apay kumakit aglabaak ita. Tulungan na. Anya, tulungan? Dinadaal nga rod tinwang ti kabitay. Anya ti kunam? Dinadaal tinwang ti kabiti ti talon. Iso atulungan nak amang isimpa kunak. Daytan ti bagbagaken ka Arturo. Awan tumit ngamin ti denggem asaw. Agasam man, tamano nga aldaw ana ipagod tinwang ta ijay. No dimngeg ka kumakanyak idi, o dinasaya at kuma. Ay, tumulong ka, tatalon taday jay. Anusam ti mangisimpa, kasi kamo ngamin tinangi pastor ijay.
Idi pa'y nga ibagbagak. Asaan ko mga ijay ti pangipasturam, tadalan ket nga rod ta Krisanto dayjay. Ngem awan met dengdenggem asao. Inuray mo pa'y anadadaal ti Cavite. Ay, kabasol ko nga raw. Tinwang mo tinang dadaal. Sana siya? Ay nawaw, nuwang dayta. Panagkunam ka de, ket adda panunot na. Ay na Arturo, talaga nga aghay blangadak no kastoy laeng. Mayatan nanang. Awanan tinwang anay. Pagod iti dalan tayo. Nasaya at matno kasta, anak kao. Nalabsak pa ni Manong Arturo itay. Isimsim pa na ti Cavite a dinadal tinwang da. Ay, sapay nakapudpudot. Anya ngay ita, isumit laeng tinagsagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Mapangkon sa tulungan ah. Anya, Nakakasimait. Ure kas jati aramid na. Tulungan lata. Nay, anyat aramidom diti talon may, Krisanto. Ay nawaw, imaya, tatulungan ka Manong Arturo. Tulungan ka nga Cavite tap numalpas adagos. Saan nakakagura? Ni, apay ko maagurahan ka ngay. Una ta, pastor ko tinuang ko itidalan nyo. Napakawan kan Manong. Tinapatag at nakamiris kan. Ay, agyaman na karod Krisanto. Alaman, tulungan na nga Cavite, taikan ka ititangdan mo. nagawid kamot adagos lakay. Kunakman no napan mo in simpati Cavite a dinadaal tinuang ta. Nalpasan bakit? Ah, nagpartakan? Tinulungan na karod ni Crisanto. Anya? Ni Crisanto ti may timulong. Oh, makitam dayta. Ti tao ang nagaramidam iti dakes nga oray awan makagapo, iso ti timulong kan ka. Oh, di ka mabain? Mabainak nga rod. Jakin pagaro at tulungan nak. Kalpasan ti naramid ko. Agbalin ko mga adal daytakin ka, lakay. Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Agyaman ka at tinulungan na ka ni Crisanto. Tano saan, amangan no aging gaita, kat saan pa'y an isimpati Cavite ti talon. Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agaramid kakit di iti nasayaat. Tapno iti udi na, si kanto ti mairanod. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, nakapilis ka matan Arturo, saan tapay mat anangan? Di ka pa mo nakaluto ngamin. Ay kat agluto akon di mo orayan. Saan? Mapana ko ni Jitalon. Tay pastor ko pa'y tayo nuwang ta. Agawid na kadagos. Agkape-kape nga rut sakbay nga agrubat ka, tapno saan ka amabisinan. Nalpasan. Sigurado ka? Ay nawaw, nalpas itayon. Agrubwata kaon. Sikanti makamong aglutaw. Tapno adda kanak intun sumangpita. Ay, adda kaon. Nakaluto kan, bakit? Ay nawaw, nagbiit kan Arturo lakay. Siyempre Siyak pa iti ko nam.
Aginanaka nga rudan, tamangan tamadamdama. Anyat inluto mamasida ba kahit? Nateng manen ta isumot ti adda. Basta da bugong na, ayusin. Wun, napanak gimatang iti bugoong itay lakay. Agaw ka nga rodo na. Mabibisi na ka. Mapanak gumatang iti masida nanang. Ada ka di pagatang yaw? Adda ka di pa ikwarta, Crisanto, anak ka. Ay nawaw, kitno kahit itad lang ni tataambo iti tangdan ko. No kasta nga road, si kanti makaamaw. Gatangam no anya dagiti masapsapol dito'y balay, anak ka. Saan kayo ngagpagatang iti para kada kayaw? Saanen, manulaang ti tangdan mo. No agpagatang akpailaang, amangan no awanin ti mabatay. Okay lang nanang. Makipurdiyak to manin na. Sa dino ay ati paggatangam. Ititirsina ni Nina. Tapno asidag nanang. Alaman nga rod anak ko. Igatangan nak itigatas ko. Umaya mang gumatang, Nina. Adeng. Anya tigatangam, manong. Nay. Dahito itilistahan tigatangay, nay. Ay nawaw. Nan ano ka manong Crisanto? Kapitpitak ka mat. Sapay, kasla na pugsat ta chinilas mo manong. Ngaraw. At danto mo yung pastor daan wang ididalam, may. Anya? Panagkunakit nuwang ni Manong Arturo dayjay. Kumamat. Ay nawaw. Apay mat nga itidalan nyo pa iti nagpastoran day ta manong Arturo? Dayta man ti dyan mo ading Nina. Awam mo root ijay. Talaga nga datang tangsit na day ta manong Arturo Bay amaw na day. Anyang iti maramidan may. Katalon damag ngamin ti dalam may. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Crisanto. Sa dino tinagapom ayan. Napanak lagi matang ititirsina ni ading Nina. Manang lilay. Ay nawaw, apay nga rod akapitpitak ka. Sapay napugsat ta chinilas mo. Ay, adda ngamin na ipastoran wang iti dalan may. Jak siguradaw. Ngayon panagkunakin wang yun sa dayjay manang. Ay sus, naglukon ngay ni Arturo. Ay, ayos lang manang. Maawatan may. Tadagayo mo ngamin ti dalan. Anusan min ati agsapol iti sabali apagnaan may. Tapno awan riray. Bayam, kasaritak to ni Arturo. Ha? No amo na kumamot adalan, akit di na kumamot din pagpasturan. Nay, naan-ano ka, Crisanto, anak ka. Napan ka laang gimatang, ngam kapitpitak kamitang. Ken, ay sos, napugsat pa'y ti chinilas mo. Adda ngamin na ipagod anwang iti dalan tayo nanang. Anya? Way, nuwang damanong Artura kun manang lilay. Ay, una yan day tanga aramid da. Bayan nyo latan. Anyang iti maramidan tayo. Kadagada mapiman ti dalan tayo. Buwan mo't kit di maalag shower ka pa nga road. Budto yung tiginatang mo amasida, ta siya kung ti agluto anak ka. Adto yung tigat-gatang mabugoong manang lili. Agyaman nak, nena ading ko. Wan gaya manang. Imay gimatang ni Manong Crisanto dito'y Teresena itay. Kapitpitak. Sapay napugsat ti chinelas na. Ay, wan nga rod. Nasabat ko matlaang di tadalan itay. Nuwang yun samot tinaipagod iti dalan da manang lili. Yak pa'y sigurado. Ngam amangan no iso, nena. Una yan ni Manong Arturo. Amo na mat apagnaan. Ngam isupay lang mat tinagpasturan na. Dahit nga rod kat. Talaga ama naging bubukod dahil nga Arturo. Hay na, kasaritam tulat ta manang nena. Nakakaasimat da Manong Crisanto kan nanabiring. Sa paijay lang ti shortcut adalan da. Unay kan Arturo lakay. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko lilay. Talaga ama naging bubukod ka. Ne, Nasabat ko ni Crisanto di tadalan itay. Kapitpitak. Uray ti chinelas na. Napugsat pa yan. okay, basol ko nga raw. Anya ko matiamok iti dayta. Kat adak lang dito balay.
No apay mat nga iti pagnaanda tinang ipagudam itinwang. Ay nawaw. Anyat parikot aya. Ket daga tayo mo't dayjay. Wen, dagata. Ngam saan mat anasaya at tikas tangar aramidem lakay. Ammom adalan dayjay. Ken maysa awan tiruot ijay. Follow up, check up yung gayam inton. Biga na nang. Wen nga raw anak kaw. Adda ka di pa'y laeng tinwang da Arturo nga impastor da iti dalan tayaw. At dapay nga raw. Kung ano awanan, taman nung aldaw mo tayo. Sa may sa, awan mo truot akanan na ijay kuma. Ay nawaw. Talaga nga datang tangsit da iti nga Arturo. Kasano pa'y itan, sa dino nga iti pagnaan tayaw. Bayan tayo latan na nang. Narigat tagsasaaw. Ammo ka din nililay, tinaramid ti asawa na. Uy, nanang. Naibagak idi na minsan na nasabat ko. Ala, barang kasarita na ti asawa na anak ko. Awan mo't nga min ti daduma amabalin a pagnaantayaw. Iti talon dalaeng mo't ti shortcut. Dahil tangarot kahit nanang. Ay nawaw, apay anak kailad ka pa'y laeng dita si ka Arturo. Nabanuga ka nagtrabaho di talon. Apay, dakas ti agina na. Kat, awan ka diti planom amang yakar itinwang ta. Manunga aldawon ana ipaguday jay iti dalan da Crisanto. Bayami jay ah. Na, talaga ama naging bubukod ka. Bagim laang ti pampanunutam. Kay, dagata mo day jay ah. Ay na Arturo, talaga ama ibusan ti pasensyakan ka. Apay, sa dino nga ro ti pangipanak itinwang ta. Oh. Ay kat iprestong kumamit iti saan adalan. Agpampanunot ka kadi. Iti pa'y laang matpagpagnaan da Crisanto tinangiwaywayam. Pero huwisyo lakay. Mairamraman tamat laang. Si kamot. Kasano a perwisyo nga ay? Saan mo't nga ijay ti dalan ta? Oh. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi. Numarga ay ti igid ti talon, wen numadadaal ti kabete, o di si kamot lang ti kakaasi amang isimpa. Relax ka day. Sana margay day jay. Kino nagtibker ti kabiti na. No choice tananang. Anusan tapay latimag na dito italon daman ng lilya. Uban kayo, tapno di kayo mapitakan. Ay nawaw. Kasano no kamaten data tinwang da, sapay iti sentro ti dalan ti nakaipagutan na. Tumaray ta ah. Ay nawaw, nadadaal pa'y gayam ti kabiti da. Ay, wan nga rod nanang. Jakmat namaw, nung nakita da nga taday ta. Tapay adida pa iyakar tinwang da. Karmada siguro da ita anak ko. Naglawa mo't ti mabalin na pagipasturan ni Manong Arturo. Iti dalan pa'y lang mo't. Narigat mo't nga rod ti agriri ah, tanagada mo't nga rod. Di na amaw, kat isuntumot lang timang sagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Awanan ti nakakaasi amang isimpa iti kabiti a dinadaal tinuang da, no di ni Arturo matlaang ama naging bubukaw. Awanan ti ado asaw na lang. Uban kay Kidain, tapno di tay maladaw iti pa nagpa-check up yaw. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Biring? Follow up check up ko ijay ili ita balasang kaw. Aging gagayam ita, kat at dapay laang tinwang damanong Arturo ngayon pastor na iti dalan nyo, Auntie. At dapay lang araw balasang ko. No addala ko madaduma amabalin a pagdalanan may, nasaya at kuma. Ay na, talaga dayta amanong Arturo. Nakatangtangsit, managing bubukod. Ay wun gayam. Saan nan samot nga amaw anarga ay tiigid ti talon da. Uray ti kabitay, nadadaal mo't laeng. Husto matkit di tapno iso ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Isuntumot lang ti mabannog amang isimpa iti kabiti da. Barang day tanto ti pagnakman na. Umay kayo na lang. Umayin ti tricycle ngayon nawagak. Sigay balasang kaw. Inakaw, ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti follow-up check-up kaw.
At tuyan ti soft drinks agat-gatangan nyo, Manong Arturo. Nagyamanak nina. Wan gayam, din magas niyan ti biring dito'y balay itay, kat ti kunana, nadadaal ka no ti Cavite iti talon nyo. Anya? Narga ay, ta pinasturan nyo mat ngamin. Ay nawaw. Kinumayat la idinaminsan anapanak. Mapan mo manan kitaan amanong. No apay mat ngamin nga ije kapay lang agpastor. Anya kumangay ti bibiyang yung dagami mait. Wan ngamdalan mat pimanday jay Manong Arturo. Ay nawaw. Ay di ka man agin lalaing si kanina. Tawan mo't tiyambong dita. Anya? Sumurat kan to iti talon, Lilay, bakit? Ay nawaw, apay kumakit aglabaak ita. Tulungan na. Anya, tulungan? Dinadaal nga rod tinwang ti Cavite. Anya ti kunam? Dinadaal tinwang ti Cavite ti talon. Iso at tulungan nak amang isimpa kunak. Daytan ti bagbagaken ka Arturo. Awan tumit ngamin ti denggem asao. Agasam man, tamano nga aldaw ana ipagod tinwang ta ijay. Nudim ngeg ka kumakanyak idi, o dinasaya at kuma. Ay, tumulong ka, tatalon taday jay. Anusam ti mangisimpa, kasi kamo ngamin tinangi pastor ijay. Idi pa'y nga ibagbagak, asaan ko mga ijay ti pangipasturam, tadalan ket nga rod da Crisanto day jay, ngem awan met dengdenggem asao. Inuray mo pa'y anadadaal ti Cavite. Ay, kabasol ko nga raw. Tinwang mo, tinang dadaal, sana siya? Ay nawaw, nuwang dayta. Panagkunam ka de, ket adda panunot na. Ay na Arturo, talaga nga aghay blangadak no kastoy laeng. Mayatan nanang, awanan tinwang anay, pagod iti dalan tayo. Nasaya at matno kasta, anak kao. Nalabsak pa ni Manong Arturo itay. Isimsim pa na ti Cavite a dinadal tinwang da. Hey, sapay nakapudpudot. Anya ngay ita, isumit laeng tinagsagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Mapangkon sa tulungan ah. Anya, Nakakasimait. Uri kas jati aramid na. Tulungan lata. Nay, anyat aramidom diti talon may, Crisanto. Ay nawaw, imaya, tatulungan ka Manong Arturo. Tulungan ka nga Cavite tap numalpas adagos. Saan nakakagura? Ni, apay ko maagurahan ka ngay. Una tayong pastor ko tinuang ko itidalan nyo. Napakawan kan Manong. Tinapatag at nakamiris kan. Ay, agyaman na karod Crisanto. Alaman, tulungan na nga Cavite, taikan ka ititangdan mo. Nagawid ka mo't adagos, lakay. Kunak man no napan mo in simpati Cavite a dinadaal tinuang ta. Nalpasan bakit? Nagpartakan? Tinulungan na karod ni Crisanto. Anya? Ni Crisanto ti may timulong. Makitam dayta. Ti tao ang nagaramidam iti dakes, nga oray mo't awan makagapo, iso ti timulong kan ka. Di ka mabain? Mabainak nga rod. Jakin pagaro at tulungan nak, kalpasan ti naramid ko. Agbalin ko mga adal day takin ka, lakay. Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Agyaman ka at tinulungan na ka ni Crisanto. Tano saan, amangan no aging gaita, kat saan pa'y an isimpati Cavite ti talon. Ay nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agaramid kakit di iti nasayaat. Tapno iti udi na, si kanto ti mairanod. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.